Ka Executive Committee ka Khasil Satramos District Council KHDC lengba ki Executive Member jongka hakakat khandai tarik nai wing arjar pusan kalai kendu bat yakren bat ka menteri badai pej yakatnat platingka ka Sarkar India ka Nirmala Sitaraman ha New Delhi hakabala kerpat yaka menteri ban pelaj no yak bisa basa na ka 15 Finance Commission bat kumjuru ban mangsong jingirap syaka council ki executive member ki kentup uba Powell Chocolate bapej yakatnat development uba sebor lang warba badai pej yakatnat finance nolor ba Matthew Makdo MDC Wasusi nolor ki officer ka executive committee kalaikren halo ke jingdon kam ki baide bat ke jing penteri kam yak scheme ni project balamang pisa dakatnat lengba ka 15 Finance Commission bala penyai da ka Ministry of Panchayati Raj laong ba ka ji kendu kalong ka basiso ha ka ba ka menteri kalabtha iki officer banwat iki lat kilenti ban flight no ya ka pisa ka basa jong ka 15 Finance Commission uba pu loithu ba ka council kala kenturu ya ka menteri ban nyarap da ka song ba kerpang na ka benta ka council na ka benta ki jingteri kam ba fair ha ka roi ka par ki pai ba Sisngi syawak jikan bat ka menteri ka executive committee kalai kendu yu joint secretary bat ki officer jong ka Ministry of Panchayati Raj kabadai katnat ba penteri kam ki project jong ka 15 Finance Commission kita kasni ni nakaliam juga executive committee juga Khasil Satramos Council ni bepa bagi dokumen ya yo punya kendu ya ka finance minister jong ka India ka Nirmala Sitaraman kabangi awan banyakan di katu ni kimat dibede baka council ke joni bat kamat ke benpong ke ding yakan lo ka 15 Finance Commission di pajak makut baru ni ayo ya ka jingarap baka finance ministry jong Sarkar India bala petikam ka Ministry of Panchayati Raj agak bedi bat ka rekam joni kilak jingarap di pajak mo ke bagian ka katai patantai ke bagi ong ini lah kapor mengi shimpi ya ka isi ya council la syam kita sibun gijik Kejeng bubut babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka bisa hantam ya ka second installment adu presiden arja ka kui akua tinggal ya kren ke minister ya ki jeng meng ya kendu ni lebatai ru ikila ti ke bangi ya sim dan ru pengira sim ya kene ka isi pak ka basketman kalong wana kaliang jok ka minister kala skor ba ya ke jeng batai ke jongi kalong posir bang la bang ma te haring kala kularu mau bahkan yarap ban pelaj ya kini kesabat kalau masa yang yiru ki kata ni ki hak ki bang ni fande baki babon ki ting hak ki jogai ki ke mana kalian ki isi ni ngasym amtam ya bang kam ya kata portal nanti ka jingkam di makin anta bagi siu ya ki bill jom ki project jom online tu ni lare kata baka basukman kalong ba nakaliang jo minister kala udonang ru additional secretary jom ministry Menen ru irayo punya kendu yang di George Secretary bagi officer nakaliang ka Panchayati Raj Ministry nakaliang tukil kilang pas state hai ke bang ni ronda bagi don gajing teman ban nakaliang ka Finance Ministry asyo ban put ke ka 15 Finance Commission dan ka 15 Finance Commission kan put kalai petrik urbe no ada review waswa kata kan pula cuai ka second installment berikan ka pasal yang raja rapu ya ini kalau kata ngelihat friend dia kipat ki jingkam kam ka council ke jami bahkan ai lembar ki special package mau nanti ki song jarap saja makarpan nak kalian tukar proses skor dia kata ke ka bangin om dan hai bangin konkret iki project iki scheme banyak sa submit jadi support ka ministry ke jongka ni software ru bang ni wahani ni dan non officer ke jadi ni ya test tamai ni kam kini kasih ke banding hadir mengasih ia ke isi bangin kundu di central military kalau skopmen buat ada kesil ban kongru nak kalian minister skop mereka yang kerja dia ni kini akan tambah ini dah kerja kerana terus scam kita kerja kerana terus scam nak kalian kata sokap plan tentang dekat finance ministry tapi dia ke line ministry gila ban penolong nanti gila ban ai te gila jengirap khang ba ka council ke jumi ke jok batrai tentang mat pendek ya kritik itu store ni ban pek lu ke kopor entah ka roi kepal kabit kabiang jengka jengkam di ini tadi dulu ini segmen dulu bagi kejemuan jengkam sebelah tu di jengkam ini pikiran tak kebangi dulu besar lagi IS level lah di joint security kilom charge score ke jengkam ke usia tu dia kerja tekam ke juni memang dipercaya mata yang kerja lebih ke put kontak dia kabak yang bawa transfer di tahi bangi kapan power ni Habatin pej bahagi ki Sharp ke Sharp Plus F Ka Plus F
Hakabam mengibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.